Enhlekane na ku amukela hi le ka G1 Solimakamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mutisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla enhlekanini wa siku ra namuntlha hi na Dr. Sithole Mashaka lava va kumekaka a Jan Fest hi kwala Jan Fest hi lo pfampfa tatani Mashaka tikona ti channel tin'wana ti nga ku hi landzeleni ho ka hi nga tivi ku tile kwihi ku hina hi rhangi ngopfu se va kona kwala ndzhaku va ta sala va hi landzela nhlekanini wa siku ra namuntlha mi ngo xeweta vanhu lava nga ku hi voni nhlekani mhashi ni xeweta vayingiseli hinkwavo va misava jikelela ya hi nge vuli ku kwihi swa ku ta swi twa ku ni va le Mozambique va swi vona ni va le Swaziland va swi vona na va xeweta hinkwavo va landzeli hinkwavo hi mina Dr. Sithole Mashaka lo tshamaka Jan Fest. Okay. Xivutiso xo sungula dokodela ni khani mi tshineta mic. Swa koteka ku mutshungula munhu ku ri hava tinhlolo ke? Anuku ro sungula swa koteka. Okay. Mara hi vunanga u fanele ku munhu un'wana na un'wana la fika ka we u ba tinhlolo. Swa ku vanhu va kota ku ta vanhu vambirhi ka mina kumbe vanharhu va pandwa hi nhloko i pandela hlelo rin'we ra xinene hinkwavo mara loyi va mbe ndzingo wa ku fanele ku a panda hi nhloko a penga un'wana va endle ku a panda hi nhloko a tsandzeka ku vona tibuku a xikolweni un'wana a panda hi nhloko loko a ri kaya hela mbilu a fayetela swilo kumbe a rhuketela vanhu kumbe a tshama ekamerini a ti pfalela a nga lavi vanhu swo hambana mara hinkwavo va endla yini a panda hi nhloko se u fanele ku u ba tinhlolo u kota ku vona ku loyi hi vuloyi kumbe hi ngati ya shota kumbe swi lava xibedhlela kumbe hi swikwembu swa ka voho swi mpandisa nhloko ku ri va kota ku va tiva kota ku va phahla kumbe i tirhisa xivongo xa ka mamani mukombi ya ka bava yalwa hinkwaswo u ta swi vona hi tinhlolo se loko u fika munhu a ku hi panda hi nhloko u teka murhi wa nhloko mu nyika u ta mu nyika murhi wa rongo. Okay. Lera ra ku hambi mi swi tiva ku murhi lowu wa yini fanele mi rhanga mi tiva xivangelo u fanele u tiva xivangelo mhaka ku u swi ta ku murhi lowu wa yini mara a wu swi ku loyi mavabyi ma nghene njhani ma nghenise yini ma ta lava yini ku ri ma hola a ni komba xikombiso hi xijiso i pfimba makhwiri tala moya a nga yi toilet swi ti komba ku i na xijiso kumbe loko a dya xakudya wa hlanta swa ti komba ku i na xijiso ma swi la u rhanga u cheka ku va mu jise hi nyama hi tiye hi mahewu kumbe hi byala kumbe hi nyama ya huku kumbe hi nyama ya homu na ko u ta mu nyika murhi wa ku na hi xo xi huma hi ku hlanta kumbe ku lava ku xi aya toilet na hinkwaswo swi vulavuriwa hi tinhlolo. Okay. Se loko u nga ri na tinhlolo u ta teka nkarhi ku lapha munhu kumbe a teka vo 10 years kumbe ku 10 months kumbe 1 year kumbe 2 years u karhi u mu nyika mirhi hi ku hleketela swi tsandza a hela mbilu a ya mahlweni ka nyanga yin'wana a wa kumi mali mara loko u tirhisa tinhlolo swa ha sungula a wu ta kota ku mu lapha hi speed a hola a ku hakela swi va right. Okay. Swi mi veki kahle ku loko munhu a ku hlahluva a swi vuli ku a nga wu tivi murhi i lava ku tiva xivangelo ya twala swinene bya yileriwa munganga Dr. Sithole ba makamu vunyanga byereriwa ngopfu ni nga mu hlamusela so a mirhi yin'wana leyi hi celaka kumbe ya yi teka ka nsinya ina nawu murhi wun'wana u fanele ku loko u fika ka ka nsinya u khome mavele khome male un'wana u khome huku un'wana wo khoma ngati ya xiharhi xin'wana na xin'wana un'wana u fanele loko u teka u hliya swiambalo swi sala leyi u ta hi u famba u nga ambalanga tintangu u famba hi reverse un'wana u famba hi mahlweni straight mara u nga ambalanga un'wana loko u teka u fanele u yimbelela un'wana u phuphuta mavoko kunene u kombela se vun'anga loko u nga endli sweleswo mirhi leyi a yi nga ta tirha na ku loko u ri nyanga u fanele ku u yila hi ndlela ya ku hlangana na va ka mamani va xisati fana hina vavasati vo tala mara hina masiku o karhi ni fanele ni hlanganisa mirhi ya so na so swi fanele ni teka masiku o karhi ni nga hlangani na mamani ni karhi ndi yela ku ri ni zila ku ri ni kota ku va na power ni nga yi ka mirhi leyi ni karhi ndi hisa ni huma ka munhu wa xisati a yi nga ta va na matimba kumbe ku na
client yi nga ni fonela ku nunu la ku ta u ta ni tirha swilo swa mina swi va so swa tikomba ku fanele ku mi swi ni kuma mina o ti ni horile ni nga hisi ni nga humi a kamereni se loko u tirhisa xin'wana na xin'wana wo hlanganisa kamera na sati na mirhi na yinene u ta kuma ku vanhu van'wana loko u va nyika mirhi laha yi tirhi hi mhaka ku wa hisa ku hisa swi vula ku u hlangana na munhu wa xisati hambi khale ka hlotiwa loko a twa ku mundzuku hi ya ku hloteni swa vo 2 days 3 days a va teka vo 3 days 4 days va nga yi a kamereni va endlela ku va kota ku kuma swiharhi kahle va nga vi na badi ya ku xiharhi mpfundla loko u huma kumbe mhuti loko yi humelela loko a khoma kambe va ringi lexi xa hina hi ri wute hi xindhawu xa ku copa lexi mseve ya u kuma ku so sungula ku koka nseve so mhuti vhela yi baleka ku u yi copile mara loko u nga humi ka kamereni yo va xiphukuphuku yo yima yi lava ku vona ku hi wena mani vhela u yi copa se swi endla hi ku a wu hisi ya se swi lava ku u yi lela kahle vunyanga byi kota ku tirha kahle ti nyike nkarhi wa ku ya a kamereni a ni ku 30 days ya n'hweti u nga ya kamereni 10 days kumbe 12 days masiku man'wana lawa u nga ya kamereni swa twala swinene a ni hlamala ku ri why mina loko ni ri lomu nhoveni timhunti ti yima ngopfu ti nga tsutsumaka siku ni ya okay ku na vavanuna lava va ku ri a va na matimba ma ku ringanela mirhi yini ka vona alright mhaka leyi ya vavanuna leyi vanhu vavanuna vo tala a yi tiva khale n'wanuna a sungula ku rila hi maswi swa masangu hi 15 kumbe 16 amalembe kumbe 15 amalembe kumbe 17 amalembe 70 years 60 years wa swi kota ku no swilo swa mina swa fambi kahle swa masangu ni hela matimba pana masiku lawa ku rila va 25 years a nga si teka na ku teka n'wansati a va na xigangu sati leyi wa ha ri kaya ka voha nga si mu teka se inwa maphilisi a ku ti nyika matimba a nga si mu teka se swi tikomba ku vanhu mani se va salele ndzhaku ngopfu hi mhaka ku leswi a yi swi dya khale a ha swi kumi na ku vanhu va khale a va tlharihile va makama a va kota ku nwa mirhi ya ku ti tlina va nga yimeli ku vabya ne va nwa mirhi va ti tlina va endla madleke lamaya ma cheliwa mirhi va karhi va nwa everyday ka sweswi va hanye hi xilungu and loko munhu a titwa a nga ri na matimba i lava booster ne loko a titwa a nga ri na matimba i lava booster a nga lavi leswaku why ni nga ri na matimba tanihi engine ya movha yi nga ri na power ha yi sevhisa ha swi twa ku loko se i lava service swi tikomba ku na oil itsongo mara swi lava ku u susa oil leyi hinkwayo u drenula oil leyi u chela oil ya nyuwana u cinca na tifiltara mara majaha a sweswi loko a nga ri na matimba i chela oil henhla ka oil leyi ya khale se yo dleketleketle a ya ha dumi kahle se swi endle ku vanhu vo tala va kumi mirhi ya kahle hina mirhi tanihi hina vo Sithole ma swi vona ku hina khume mbirhi ya vavasati munhu i staka hi sati wun'we na ku a ha ri ntombi se swi lava ku kuma murhi wa ku u nwa u ti tlina masenga lawa u tshama u ri kahle swa ku kun'wana loku nghenaka ko va xisati u kuma ku wa ha ku heta n'hwetini un'wana va xisati u kuma ku se va yi humele hi khwiri a nga ta ku byela van'wana u vhela u nghena u kuma chaka leri ya tshama ka wena se swi lava ku kuma munhu wa ku ti tlina u va sikunu kahle u va kota ku va na matimba yi teka philisi a phuza ku ri a va na matimba endla ka chaka leya se vanhu vo tala va staka vhela va stakile a ni nga ta ku va stake ngopfu vanhu vo tala se hina yo mirhi ya kona ya ku vanwa va va kahle ku nga ri booster ya hambana ku na murhi lowa booster ku na lowa ku tirhisa munhu a wu nwa ku ri a tlhelela ndzhaku ka la nga sungula koka 18 years to 20 years a ha ri koho a tlhelela ndzhaku ku na lowa booster a wu kahle ya se hina yo mirhi ya ku hele hinkwayo swa twisiseka lava va mi lavaka va mi kuma kwihi lava ni lavaku va makamba ni kuma Jenfest ko kwala lenga ko sweswi ile Jenfest ka Sekhukhune ndi va ko hi Muvulo wa vumbirhi wa vunharhu hi wa umune ntirhela a Zanini ka Mhlava a Sasekani a JB section ndi va ko hi wa mune un'wana na un'wana hi wa vuntlhanu ntirhela a Polokwane 78 Paul Kruger kwala dorobeni ya Polokwane ni va ko Friday n'wana ya n'wana hi Mugqivela ni kumeka a Bochum ni ta va nyika tifoni ta mina hi Sunday
ntirhela a Thembisa Makhulung Okay. 719 Skylab Street a Thembisa akusona xikolo xa vukamuso ni kumeka ko sonde n'wana na yin'wana Okay. ka tifoni ta basi thola vo tala lava vuxokoxoko va ta ni kuma ka tinamba foni ta mehe yo sungula namba foni 073 20 98 376 073 20 98 376 kumbe 082 044 7626 082 044 7626 ile ya Vodacom mana hi xitalo le ya MTN le yini khomaka le ya Vodacom yi khoma hi van'wani na vatirhi mara le loko va lava ku vulavula ka va twisisa ka timhaka a va teka le ya 073 Okay. ya va ta ni kuma kwala ni 073 xin'wana ni nga rivala ku xivutisa last ni vona ku nga ku swi nga va swi ri kahle ku ni mi vutisa sweswi ku na lava va ku mi kuma ku i la ku ta hi WhatsApp a nga lavi ku fona kunene va nga kota ku mi kuma va lava ka le ya 073 Eh. ya va ni kuma Okay. ko va ku a ni swi koti ku pfuna munhu hi phone vo tala va fona va ku no ni le kwini kombela ku mi ni byela timhaka ta mina kahle kahle liya va makamu a swi koho Yeah. hambi va ri kona va swi endlaka a hi tiso munhu u fanele ku hambi ka muprofita kusukela khale na khale ma swi tiva u fanele u fika ka yehe u tshama kusuhana na yehe a ku vutisa xivongo a kamba timhaka a ku byela timhaka leti u ti tivaka swa ku tihlolo nawu wa tihlolo kuna lerimi rin'wana ra siyavuma ma ni twisisa siyavuma liya ya ku ni pfumelela lexi u xi vulavulaka na swi tiva a hi siyavuma ya xin'wana na xin'wana xo ka u nga xi tivi se loko u ri kule na mina i ta ku byela ku mali ya wena yi tshami hi sweswo wa ya swilungi a swi vuli swilo leswi swi lava ku byela sweswo swi tivaka u ku siyavuma se swi lava a ri kusuhani na mina kumbe a le ndumbeni ya mehe a humesa mali ya tihlolo hi ba tihlolo hi byela timhaka a pfumela a tlhela ku ni kombela ku pfuniwa hi ta suka kwalani se hi ya mahlweni mi khensini swinene Dr. khensa mina va makamu inkomo Ntokoto Studios. Oh.